Okay, so that's it, and our time is 2:37, and busy kami nga nag-text sa pagkalitin kayo may. Ayan, hello and good afternoon to Manang Aida, Pasqua Clinton, and kini ading Angie and Isabel Garcia Gaetano. Yun. And i-update na kayo man na po. Yung paspasamak kay laban ni Manny Pacquiao so that we know. And ngarod, may sama na po nga datatlang na sunata ti isagot mi ka na kayo with your name, age, i-text sila na po. Name, age, address, ito lang po official text line 0915-071-3686 for a chance to win Ilocano the ticket. So nga 100 pesos courtesy of our friend from Oscaris, Ramon Isabela ni Kabsat Kokoy Rodrigo Terte. Kokoy Terte kung natin man. Okay, may isang katarakyan. Kadagiti kamandidato, tatalaga mga nakataktak in latad na kabsa tayo. Apo ni John Mark, madi na may concentrate kaya nang mabuya. Iti nga mas pasama kini Apo Manny Pacquiao and corner of the ring ko na da. Ating aratin na po iti datatlag nga sonata nalakalaeng di papugtok tapno ada makaala lalaengin nyo ti pumugtok with your ulitek with your name, age, address and the title of the song over our official text line. Dito yan na po iti datatlag nga sonata for 100 pesos. Nagrigaten biyag ko tiyag may maysa kan kanayon laeng nga si iiliwaken ka alang aruden biyag ko di nakadbaybayan tanalpas ko ngayon kariya di kan lipatan maasik ka biyag ko ket ipangagnak ulilam to'y pusok tagimuran ni ayat init bulan jay nga to isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa. Ayan apo mga naklaatak ta itatay pa na introduction at dati nang bakan 23 years old from the Funquirino damdamata nga iba sa balong ibukbuk mo nga ruden tidirumi ayat tananamek maminsan pa'y tisampit ni ayat 2:39 tatay pimugtong. Ooh. 2:39 matatay ni Rugya. So nga awampay may sa minuton simong bata. Maasikabiyag ko ket ipangagnak ulilam to'y puso tagimuran ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyag ko di nakadikawa. Maminsan pa'y biyag ko anairidepak nagparang adagos taladawan kaniyak ibukbuk mo nga rudem tidiruni ayat talanamek maminsan pa'y tisambit ni ayat ibukbuk mo nga rudem tidiruni ayat
Tananamek maminsan pa'y tisamit ni Aya. Yahoo! Nangabakan ni Manny Pacquiao. Congratulations. Okay, so that's it po. Our Datatlaga Sonata is being brought to you by Kabsat Pokoy. Iti Oscar is winong Rodrigo Terte. Ket congratulations ken ka ading lady girl, 23 years old from Difin Quirino. Iti sungbat na Diro ni Ayat. Iti Diro is Honey. Honey. Yes, Honey isong mabaling Honey, my love, so sweet. Hello, Diro. Kung mo ta jenti dati Ayat instead nga be. Kung mo ino ana pwede jud dumahan. My love. My love. Sige ta pwede dumahan. Sweetheart. Sweet. Ay ka mapangkati Ilocano ay ka Diro ko naman. Diro. Diro bam ka ko na. Anak kasalanan. Diro bang ka ko na. Durable na. Congratulations yan ka Maybel Tabios for winning 100 peso load. Ayan, nagragsak na talaga gamit apo. Iti agting nga iti programa, maliwliwa ka lang nga din at dapat iti load mo mga pangabakan. And ako, sorry katagati si mong bat. May kaduamanan apo ni Niño de la Cruz na si mong bat. Kita nagpartakngam. Maliwan. Kawar ni Ayat ko na namataya. And Jonathan Pascua, thank you sabong ni Ayat ko na namat. And Ray de la Torre na ko na natoy. Nagrigatan biyag ko. And Ricarte of the Diro ni Ayat ko na ni Alvin Dionisio. Sorry, medyo naudi kailangan talaga mat. But anyway, thank you so much for trying. And Leo Pagaduan. Taka na dyan ang mabakan? Difon Quirino. Ay, Difon. Yes. Aduda nga pimugto. Basahin ta. Sabong ni Ayat ko na ni Jomar Tangona ni Jaime 38 of Rizal. Diro ni Ayat is correct. Bernadette Ancheta of Villafuerte as an init bulan ko na naman. Sandra Garlejo 38 of San Isidro. Nagrigatan biyag ko na naman. And Vincent Regachon of Villafuerte San Mateo 18 years old. The title na init ti bulan. Chris Salvador kung na po nagatuda. Sonia Espante, ako si Fe. Ano pa eh? Pulido and Ginalyn Manzano and Geraldine Enagan from Santiago City. Mali mo di song bata. So thank you so much for joining. Ayan, and nagragsak niya magta. Nangabak ni laban ni Manny Pacquiao. Yeah! Woo! Sayang mo di nakaposta. Okay, awan sayang. Ayan, imbagta na nga bak ko na at least naabak. Di nag-text kanya tatay damdamo. Well, numaaba ni Pacquiao kung kuna medyo nasakitin ako kung nakabasa. Di message na, pero di may nga ruti kurso natin. At siyempre, amom iti pinustaan. Kahit noong kami nga sumay di bangin, sino kung makapinustaan mo, di ba? Alam nga, okay, pinustaan nga duwa. Manny Pacquiao for the win. Si kamo ni Manny Pacquiao. Sino nga maabak kanya tatawan. Sunod na ito, masapul mo ti ag negative, di ba? Ngayon na kayo nasawaan, nga kagurgura mo ni Manny Pacquiao. Di ka di, kista ati biyag. Okay, balansyom ati sa aming pasamak. So, kadagiti still online and watching us. Thank you so much for staying with us. Basa man dagiti manarim ampay lang. Juan, kuna na to ni nanay ko. DJ para kis Juan Ilocano version. Thank you and God bless. Parigatan na kami ni Lourdes Carabajal Pastor. Ayan. Anyway, pagbigyan ta mga anuhan ng ikanti asin dejay lutuan na nga si Dam Numalam. Ayan, tapno imasan na kandi na ka nga papawilan nga makichachating ka na alas 2 ti parbangon kanta am la request nan. Kali. Uwan ta baka no i-report na pa DJ District. Kompleto ya. Sumro ka man na ya. Sige. Ay, kano siya kanyam. Ay, kasusurubo konti aga joy tumamang. Gawed ken po. Okay nga Rod. As requested by Attorney Lourdes Pastor. Sakay man lapayag mo to yun. Ano? Umumarak pa lang. Talagang matiti lapay ko na piksa. Ang panagkantang. Ikatam na ka na. Headset mo. Oray nga ta. Version Ilocano, Bulan. Sa nakapsot.
Kukwa naken kukwa kamet lang, pintas ka aming mingan, ket ita nga agmay may saak, umay nakadmet abayan. Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipupukaw, ti bulan aduyaw. Kagurak ti agbyag analiday, ragsak ko sikat gapwanan, mangnamnamak inggat lumakay, may kanta inta ihuldag. Siya din nga ta. Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinak ipupukaw, ti bulan aduyaw. Broner, taray nga taray. Ayan. Nabuyak tatay, basit. Kasta si kamot taray ka nga taray. Di mo nga madiretsa. Di ba may baga initial na? Dipintas mo, dumanon sa jay bulan, gutog puso mangit, katay-tay akan ken agsub-subli, dito'y ayan sikat biyag ko, siksikalan pagduyusan, dinggem to'y puso ken rik-rik na emting na marik-rik na. Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, Sakit lapay ka talaga. dinggem kad tinakipupukaw, Good afternoon, kabagis Ella Martin. ti bulan aduyaw, Of Central Hong Kong. Adda. Woo! Tilawag ti silaw apuraw, ti bulan aduyaw, dinggem kad tinakipupukaw,
medyo may natop kanyang gaya mo talaga di sonata na. Itisapin mo apo raw, hindi ko tipunjana nagbaling nga. Duyaw. Just kidding, apo. Talaga nga, you can manipulate songs, mabaling mga balibaliktad, ni kan iti funny things na that's legal and we call it parody version. But please do not forget to ikabil the original version na jinti title na. This is our parody version of the song by ayan, credit na. Okay, apo KARRUBA po ito ng abak ni Bakyaw kaya dito meten iti gibos iti programa mi tatang Domingo kaya siyempre medyo nasakit diri namin nga pumakada nga masapul nga pumakada kami tadaman sumublatin na po yajay kung kunada nga Top 20 Countdown by DJ Hans and DJ Sam ngaro dagyaman kami apo ti panang tarapayo kada ito'y pagayam yung manong June together with John Mark Pastora operator kaya Adda kami naman next week dito lang po kasamitan nga radio station din tayo Kagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City Nagsam-i. Tiraan naman. Ano? Bee Gees. I started a show. Sa baling ng verse. We started the whole world crying. Different way. But I didn't see that the joke was on me. Oh no, I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I look at the skies, wrote in my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurting my head from the things that I said. Till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. I look at the skies, wrote in my hands over my eyes, and I fell out of bed, hurt in my head from the things that I've said. Till I finally died, which started the whole world living. Oh, if I'd only seen, oh no, that the joke was on me. Oh no, that the joke was on me. Enjoy the rest of the day, KARRUBA, and bye-bye. Bye-bye.